Tuko mwaka. Amina. Wewe tutamza poko. Tukola. Era mutandikiro. Mwaka guno. Kale nsaga rukuba nibona kulwali. We wow. Tuwaye. Kale. Mama radio nga bwe badandwire ninji diri wano dikuli mai Right Honorable First Deputy Prime Minister tusangairo okubona mama mu Busoga webala okwida ankola yaife nga abakyaziza omuntu okusooka okuwa omwagano sokola muse ku bantu bakakase nti oliwo bayinza okuzaatu lukweyogeza nga ozirawo so mama balamuseeku obakakase nti oliwo memale tuyinamirawo aye nga banamawulire tusangaire okubona era tubaire twesunga ino okukubona nize Medida Akaba nga nva ku radio ya NBS zeneyo gye mpakasiza akawogo nebe tusimba oluseke tubagemera yeneyo twabanga twena tufunira mawo mama katusabe olamuse ku bantu ab'omu Busoga abasoga abateeso abasoga abakalomoja abasoga abalugwala banji bateze bali kuwuliriza tuko mwaka. Amina. Wewe tutamza poko. Tukola. Era mutandikiro. Mwaka guno. Kale nsaga rukuba nibona kulwali. We wow. Tuwaye. Kale. Mama radio nga bwe badandwire ninji diri wano dikuli maida wabano baze nandikairika bana balikundira mbigere mama okoze omulimu gw'amaani okutambula mu Busoga muno okunonya akaluka NRM n'aka President Yoweri Kaguta Museveni Busoga eboneka nga eri kugonda engeri gy'otambwiremu n'engeri gy'ogimatiizaamu waliwo endogera oba endowooza ebaawo nga balowooza nti ekitundu oba ekiketezo bwe kikola obulungi mu bululu batera kukibona nga balonda ba minisita kuluno twafuna ba minisita balinga batano bwe mbati kyerabiire abantu balooza geboneka nga ejja kulonda bulungi mama nendo tukakase ti mukulonda obulungi obwo oyita kwemerera ku magulu go otusabire ba minisita abaweraku kubanga omulimu guno gwokoze gwa amaani ate nga abantu abandi baligonda lwakuba olukuba kuba nti bana ni kino ekituufu tusobola n'ofunayo ku ministry eyaife mu Busoga ng'ebiketeze ebindi bwe biri byo byafuna aye ife tumaze ekiseera nga tukoba nti banange twenanga Abasoga mama ninda weyame nga abantu bali kuwuliriza enkumi n'enkumi nti ensonga eyo naagigusa nga bwigusiiza kana akalulu kwakabano kwati kawaire we bali nnomesanga kuno omukulembeze nebya engabana y'ebifo engabana ya resources bicho bijokolebwa myaka 5 Busoga n'ebitundu ebindi so tubayina n'ebintu tukwogerako so nekakasa nti gaida kubawo ku ebikyuka muko mpana ensonga ya ministry ya Busoga ndikwenda kuba nti parliament I think eyo musanvu Kenneth Lubogo yaleta motion creating a ministry ya Busoga twawereza resolution wa prime minister yali Rugunda biseera ebyo bakizikiriza eyo wenabonanga bakizikiza n'ataawo entegeka y'okutuwa ssente edaife widukira ssente da parish committee association muzidukira 233 nakati ko bwati tutwali ministry mutwe 233 edda buli muruka tukyo twekoleko I would unavayo babizikiza so I think ikiseera kituuse tuteekwa amaani ku nsonga eyo batu ministry yaife kubanga edda kutuyamba okutegeka ebintu byaife Kale Right Honorable tukwaniriza ninze Sir Grace Mwesigwa nkolera NBS ni Smart FM Right Honorable President Museveni wabiri wano kanoni akalulu ajire kasuubiza ebintu bingi wabero n'ebisuubizo ebindi ebyogeirwaku emyaka egibise Abasoga bali kwenda bweyamubo nakuba confidence ndi kumukuzi guno oida kusobola okwongera ku strikinga ebintu ebyo Abasoga bifune kuba bali kubulamu assurance bali kenda enyaba kubanga uli twatambulanga Busoga muno goyagana abana bangi ino era ngo budalira abana bazira mirimo so ule twajanga na kwati so tukwenda industrial park so andikutesa nti nze omuntu bwo gwagida kuba kuno itaka
kutunata industrial park zenje bakobere president nti wankoba industrial park etakalirino izo nabaire ni mwa mkeshwala nga kuba kwenda kongera industrial park mu Busoga abona ko ali ruka agali acres 12 akati kyenda 12 ndikwenda eka 10 na mkoba nti mpano banga 10 kanko mutano wange magora aina acres 15 ena msagali eyo therefore what is offering them for industrial park so omuloko abida kwa kunonya mataka ko batibana etaka lirino ligombola disi ekani dino mikikoleko tulino kikola kubanga abana befe balibona abana kale Wilson omukolowo ndi mu Paka Square FM radio eiganga kumwena Furab Studio mama mukulondo kwaga NRM yakola wobi mu Busoga ate kya mukisa mulungi ku mulundi guno mama niwo okulembeire Abasoga bali kwenda okutegeera Right Honorable mama Kadaga nga bwakulembeire Busoga kuruno enakola etya NRM ejakola etya mama ne yazinza waliwo ensonga eddadazanga abantu mukulonda kule okusingira ensonga oyo obanga olingire mapu ya Busoga twidwire nanda 70% of Busoga is water bodies so bantu bangi abadependinga ku nanda n'enimiro yaibwe ne office yaibwe so ensonga y'obuvubi yaita obuzibu bw'amaanyi ino aye gendi kogera ano duzi president yakyusamuku yairiza enanda banakaidongo galiyo nali emukono eyo emyaka gibise chairman wayo yakwati muna ife getwakulira ngenande ewumula ate nande ewumula mwabanga tumuli kuva ebiseera ebyo ya regeneratinga bali mwere mwakola aye wetafuna abantu kodi abakongo kodi abasomali kodi baunda bune kujja kukola so president yakobati plan to abakene tido nakane aliano chairman we buyende abakene tulikubairiza enanda bagigoverninge kubana baidi entegeka enanda engeri wegitambulamu so nekindi abantu abali badazanga abali befuze enanda kuberi abantu abali baonize enanda ngomala musasola mimali wajjamu enanda okuva so yabitero ndikusubira nti timu eno y'abantu banakaidongo idakola ensonga eyo tubone nti tusobola okuvuba bulungi ngazira kuntagana nankani na government songa ya ministry ya Busoga singa twa ministry efe ya Busoga etegekera Busoga nga bategekera Bunyoro bategekera Rwenzori bategekera Northern Uganda twa ministry efe twa etegekera twabanga tusobola okutola ensonga ezo mama neyanziza babanosa ne bamukoda nkola ni Baba TV program ya kuncho bajetaganga muka era nga singamba ino obuyinza kuba n'abaliyo nandisabye tukubire ku mungalo lw'okutuwa omukisa guno okubaako niwe mu kafubo kano mama ekibuuzo kyange kiri nti abantu bo okwongereza ku byabanange abantu bo abavubi mu district nga Mayuge na Mutumba n'edindi babonaaboine babakubye emigo babokikya amaato gaibwe abandi n'okufa bafuire ebbeeyi y'ebikaado eiko okusinga bweniina mu Busoga ate nga amakolero tulina mangi agakola sukaali wandisuubire nti demand bweriwo ey'ebikaado ne sente edibigula nandibale ku waigulu oko wayongeraku ebisuubizo by'omukulembeze w'eggwanga byaidye ngaakolanga n'ebindi biwezeza emyaka kumpi 2 nga tabituukirizanga okuli okola enguudo nga luno olutuleese wano ndowooza abalubise mu Luboine ate nga tukomye okwo amasomero mu Busoga amasomero nga Namusagali tienda akoba nti gafaaye gawaamu amaani agatumbulanga ebyendegereza mu Busoga enkulaakulana munanga ajogereku ate nga tini byonka n'okudolongebwa okutyoboola okwabakulembeze b'NRM abava mu Busoga kwe twidye nga tubona byonna bw'obigayita tibiwaisano birizabulize maziga omusoga abantu babo mu Busoga batoolewo amaani agaleeta obugonzi
n'obuwagizi eri President Museveni tiyenka ne baafulaga beyala b'ekibiina kya NRM mu kaluka n'aka 2026 Neyanziza maama. We mutegeka amaka oluusi muyomba oluusi mulwana ayi mwera mwabaka so ndikusuubira nti tuyiza kugemagana tubone nti emirimu gyaffe giritambula munankani then nenankani pledges ezi outstanding tuyiza kuzitaako amaani okusingawo kibaire singa tuba ni tiimu ey'amaani oba bino mbyogere oluusi tubairenga n'abantu nga tibagemako ogezaako nga akatale kaife akenankani akeiganga nafuna era title deed yakatale ako iranze ate zetisula iganga nafuna title deed naitwala ministry ya local government nadikwenda katale nobody followed it up so we have those leaders tibagemako ali muntebe ali parliament aye timugemako so twani team eri committed to Busoga committed to development tujja kutegeka ebintu bitambule bulungi. Mama nikyo kigema ku luguudo okuva kwamba court okutuuka Emblamti Ogole paka ebudyope ebuyende ebukungu kaga aye nga ayogera ku luguudo olw'okuluzimba paka niwe twogerera kampegano aluzimbya ayitiruva mu kifo kuba azira kiraga nti ali ku luzimba era oba oli ali ni commitment ey'okakasa abasoga nti ajja ku luzimba omusoga avayo n'akuba ati president asulaga aba mukyamu ekyokubiri eri abantu be basooka okwemereza ku luguudo olwo ati lujja kubita eyo lutyo tirujja kubitira mu plan nga bwe luli saawa eno abantu abo project dayo bwe bademereza era abandi balekera n'okukola ebigambo nti tibali kujja kubita eyo basooka kupunta bali kujja kukozesa ku luguudo luno olukayire abantu bala bafiirwa gavumenti etegeika etya okubalirira okubononera ebiseera oba pulaani entuufu n'eriga maama gituwe oluguudo lwange era okubalangira mu parliament ndikubanda luguudo olwo ayi ndikwenda okubakakasa nti etuuse emperano looni yabisibwa era kwolwo galiwo omuntu ali kugezaako okulemesa mu kabineti omwo president yakati mwene kanti ambewo tugibisenga ndi muntebe yali omuntu ali kusalasalawo yakutaba expensive tuluzimbe abasoka bakoyisa okumanda so looni yalo yabita era banatera okuluzimba lubita wange munange lubitambula mutyawo agolola uyo iringa so bajalukola batuke ne bukungu meri daife tukole mane kale abaine mama mbuuza oyemerera ku abafiirwa nze ndowooza nti ba project affected persons wandike minister of works bako nti wasooka watulekeza okukola emirimu tumaze emyaka 5 titukola tufiirirwa mpando tumujja ku 5 obanga mwenda nze mupe ebbaluwa ndakujja nayo je bakyesingira ensonga eyo eiganga ngali kwagana n'aba boda yabasuubiza okubagemera ku musako daiwe eda district buti guli kuwela mwaka mulamba bali kulindirira tebalibona kivaayo tambuda kunkudu kubanga for instance abageto basasulibwa at least ando 10 kyatuka buli nankani ya geto that one you know so mpano boda bawoza timu ya verification kubanga uliso yagana group y'abantu batanu ati nife boda bagana iganga wagari group y'abantu 10 ati nife boda gano so bakola nankani verification tukulinda batuwe update babakoleko baida bakolako gavumenti yatandika okuzimba ekyuma ekya ice plant ebukungu ku mwalo 2015 bakitongoza tikitongozanga paka lwaleero luno tikifulumyanga kuwaire itondo lya ice paka lwaleero nteekateeka ki eriwo nti ekisanda kino we tunaamala okulonda gavumenti neida mu buyinza nti ku mulundi guno ice plant eno eida kukolwaku etandika okola abavubuka n'abantu ab'omu kitundu ekyo baganulwe mu nteekateeka eyo Neyanziza
okubanda nga bulombo ono kwa tumuna ice plant y'obukungu bulombo ono ice plant gabonda ku lwekyo oluguudo yatukesera wakati omukazi omusoga nso akoyiza bamukolera oluguudo lwe so wetunambonanga ice plant eventually edda kukikola Mama, I kindly request to change the language. My name is Sentonga Abdul Shakur Munachagwe. I work with 92.5 Your Voice FM. We took a decision that the minimum price for sugarcane per ton, it will be 125,000 shillings. My question is it true? And if it is, really, is it the fair price? That is my question. Mperano mushuga buli mu formula abali bene abebikado ni bamize batesa kwe barenga batambulirako so ndo kyasinzira munanka but if it's not fair you complain so that it is revised woba unanga tikiri fair you complain so that it is revised you make noise about it Bigiri emikuzi mingi His Excellency akalulu kabaka tuuse ayogera ebigambo yasuubiza abasoga bingi ku nsonga ng'ey'amaadi agatwetooloire abasoga bwe balira ino olw'amagye agabatulugunya akalulu olutuuka yakoba ati amagye ngatwaireku kati ennyanja mugyeddiza aye maama eriyo amaloboozi mu basoga eyo era abali kubuuza nga bakuba n'amasimu ku laadiyo ati ekyo tukinaliriire nti akalulu olunaawa era amagye gaidda gatutulugunye maama abasoga bali kuwulira bweyamaki obuliwo saadino nti leero tukiiremu akalulu we kanaawa enande dasigala nga abavubi tibatulugunizibwa mperano ndoza mu Uganda muno nize sinzo okwogera abavubi myaka 15 nga ndi kulaganaga ne gavumenti olw'ensonga y'abavubi so we shall continue wakiramu era nga twiramu kukyogerako nga tudeva tumwatusuubiza mwakola muti so katumonitaringe tubone wekinatambula mperano obairako ekyokubiri baira okuba eki esente z'abavubi twali edinda yakuba yakwa minisita wa fisheries adoa atujyotegeka circles z'abavubi zino tubawe 30 billion that is 30 billion 1 billion per circle aye ndowooza minisita ndowooza bwetambula empola bakali kikola aye nga taliwo ngaali basuubiza era tuyiddawo gyonna ku kibanda azibage kubanga abavubi ebintu yaibwe n'enanda then ekindi kitamukuba nti ayina obuyinza obusiba obutimba buno kwidda mu Uganda obunakani obuvubi ayina obuyinza obusiba who is importing them? Stop the importation. Kuba omuntu wange owena mayingo aidha kujja mu iduka agula akatimba taidha kubanza kano kalungi bamuwaga bamuli ligula emigo so twakuba nti gavumenti eteewo entegeka nti ezira ku importinga bintu ebyo era ezira kubitunda aye nkali kubona tukyogerako okumala ebbanga aye kansuba ekyo tunakikolako abebusoga omufano ngutoola mu bululu obubeere nga bubaawo inumere nti ku lunaku olw'okulonda n'okulonda nga kuwaire maama abantu bo nga bavuunisibwa ku mukuzi guno bweyamu kiboowo abantu baabebusoga nti akalulu ne kanaaba nga kawaire odagadira nti baabo bayinza okunvuunya neyanziza eriyo kyetweta ogusango n'akasango kasita bakulingirira nibabonanga mbirombireedo bakukubya jeke paka inuma wa mitayimbwa maama abasoga bali eyo bali kudagadira nti n'abandi n'okwidda okulonda afazaali bamala gasigala mu mayumba gaibwe batagiire ku polling stations nti akavuyo konako n'omuntu obawundi n'akalese kasaba kuvuunya owera mwikomera aziza ino maama okumpa akakisa kano okwiramu ekibuuzo ekyo
oluisi babagema nga bakaali oba nga baviireyo okulonda. Poliisi eriwo kukuuma idembe ly'Abannayuganda n'ebintu byammwe. Wobanga oviire ewuwo mu mirembe wajja mu kifo ky'olonderamu wakuba akaluluko wayira yeeka mu mirembe, nduuba nti ezira poliisi eyida akugemaku kubanga poliisi eriwo kukuuma iwe n'ebintu byo. Wazira woneenyigira mu bumeni bw'amateeka mukoze obwegugungo mukungaine ebutali kuba mutandise okuleeta embeera etali nnungi. Awo nduuba nti poliisi eyida akugema enoonereze era ng'ezira muntu gwe tugema nga wazira buddulizi oba gwe tutwala mu kooti nga wazira buddulizi. Tusinziira ku buddulizi me twasalawo nti agundi alina omusango oba aguzira. So nze abasoga bonabona mbakuutira nti bajje balonde olunaku olwo enkoko bagigeme ki munwa, bagigeme munwa, bajje balonde wazira kibatiisa, embeera nnungi, security eri gulugulu, wabula mube bayikaikamu mukuuma emirembe. Ebyo n'ebyange. Maama kanterezemu omwami ono atiire kubuuza ayo alibuukeyo okuyoola ab'opposition nga bamaze okulonda nenkeera nikyaba yakubuuza ayo aba yakutya kubuuza direct. Weebale ino poliisi y'abantu bonabona kyova bagyeta Uganda Police. Tituli kukuuma nti tuli kuuma ba NRM oba tuli kuuma ba opposition. Buli Munnayuganda n'ebintu byo tuvunaanyizibwako okubikuuma. Era ife tuwa buli Munnayuganda tumukoba nti oba oli wa opposition oba wa NRM keera oje olonde oyire yeeka. Wazira eisira nditaku tukuume emirembe. Bw'onaakola obwegugungo oba oli wa NRM oba oli wa opposition awo nduuba nti poliisi eyida akugema era eyida akutwala mu kooti neyanziza. Eno mu mwaka gwa 2020 President yatoola ekiragiro yakoba ati abantu abali ku byalo ebiriraine 48 hectares, 48 villages babenga bayirizibwa ku itaka lyeiwe. Then nibala abali ku 50 akale ku 500 hectares ebukatuube nti boona basobola okwizibwa. Maama ekintu kino buli wekyogerebwako kisigalawo era nibutisaawo eno ab'ekitongole ekya NFA bakaakuba abantu ate bakoba nti ekyapa ekyali eky'ekibira ekya gavumenti kyagaziwa kyayingira mu byalo ebindi ebitali mu maapu eno enkaire. So maama assurance ku muntu ali eyakoba ati nze omwana gwe baakujja kuwagira NRM afuna assurance tizi gwe bawa responsibility eyo tizi yali minister wa forestry yali yani gwe bagiwa. I think to look following up to it. Kuba teresa eno kukiwulira malongo kiterera mbiwulira. I think we need to solve it. We need to solve it. Kibire mu idiro. We need to solve it. It's going to be one of our responsibilities. Okay. Nadala kutwazula ebyobugaiga mu Busogaano ebugweri ne Mayuge nti abantu balifuna okutisibwa nti bedaanagibwako amataka gaibwe n'ensonga ey'oku eri kwetaaga ogemebwa n'amaanyi kubanga kiboneka nti yalekebwa mu private sector. Company ero bageta ki company ero wangi rare earth minerals sort of rare earth. I think kisigaire mu private sector. I think government needs to get involved. Renzori rare earth I think. Government needs to get involved. So tunamala okulonda ndakubeeta abasaadde ndakubeeta. Actually mwami Nabongo yali agiye ku tubyogereku twatambuza ino. We need to get involved okuyamba abantu baife kubanga obugaiga obwo buli bungi muyitakomu baidabo tumalako ate uliza kwa basoga tumulekera kutunda amataka gayi mutatunda amataka antu baida kuda babugule iwakuwe emitwalo 10 ayenge ekiri yansi yawo kyamani. So after the elections ndakweta Renzori earth Renzori minerals to meeting to finding a solution kuba kisigaye mu private sector. Government teri government guli bondekanga ino. Mama ebibuuzo ebisemba biri akokulonda ku Seeke
abasoga bangi tibali basimu n'ebyava mu kulonda era nga baali bali kwenda okudraginga obusungu obwo okubuleeta paka ku 15 nga bakuba nti owaife bamuswire twena katusuula owaibwe. Maama okuva nga tuva mu kalulu ka Seeke abasoga bano ensonga eyo bakigeme batya kuba abandi bakalimu ku akasunguyira kabawulire okuva yooli. Nakosewaze na mwena mwakosebwa aye let's move forward tayira mu bya inyuma tutambulira rara nga abana Uganda nga basoga balowe kutuleka kumbali so kyendi kusaba nti tutambulira rara tubone binarongoka oli atunda better negotiating power mu nsonga za ifedha. Maama twenda ogumye maama lwaki mulisugula abantu? Ensonga eyo really bali kubatisatiisa omuntu azira maani nako batinze baida kunanga bulangi gali kutisayo yugo ja musike ononi obululu bakulonde tubalenga bujiga bumara so tiro zatu wanalanga omuntu atabisemu mama what do you say about that Commissioner? Malambulukufu bulungi ti omuntu yesimbawo era waida abaawo akakonge gye wandyese ballot paper okuba abantu abesimbyewo abantu bakeera bajja balonda era ebalonda abantu abo bani ba agent bayibwe mu kifo ekyo babala obululu obwo mulujjudde era omuntu asinze kufuna bululu bungi negwe balangirira ate nga amateeka tegakwikiriza kwerangirira nga iwe waliwo ekitongole ekikulembera ebyokulonda nkani electoral commission neweebwa obuyinza kuba erina abantu baayo buli mu kitundu mu district muli mu district presiding officer n'abalina amateeka mu mateeka n'abayikirizibwa okulangirira omuntu abanga n'asinze aye we wonna ire eyo ne weerangirira nti anze ninze MP ogwo gwonna guba musango neyanziza kale maama katumalirize Lubowa ali wano hatu kale yena ajabuuza Lubowa katusooke musambi ndi Lubowa hinda ino maama n'abafulaga mu kalulu kano kemuli kutambula nga munoonya okunooneza pulezidenti oli abantu Kamala abalikida nga nabakulembeze mu pate ni independence NRM eri kuna amateeka teeka I think tigali enforced tanga galiwo tibasobola kugamba ndibakuniola nti lwaki ogira independent. Mama tuyanziza I would never disciplined as a party eventually tuza tulira mu muteeko twabanga tugondera entegeka ayo Luisi omuntu obanga tomatiire nga tomatiire engeri yebakusingamu wakoti ze wakiri kanje ngezeeko bwebijjo bubi kabiri angogwa Yesu lwakemba tweyanziza maama Uganda egamba nti womala okulonda obeerako meters nga 20 ebyokulonda bya emotions abantu buli omu alaluka mu kulonda kiriza obagaana bane feelings ze ez'enjawulo so nga ate omuntu yandyagadde wangudde so ensonga ya meters 20 ago mu constitution ya Uganda tetumanyi bayavaamu kyekibuuzo kyange maama abiri dirimu dikalimu iwoba ku mita 2 tojale ku meza ya presiding officer kumutiisa oba eno wa monitoring irawo kale eri ekibuuzo ekiri kuva mu NBS TV aida akibuuze great ini busoga I see okay mperano you understand Busoga? Mama, yes amwe mwisaiga game Musoga mama yes mperano ndikwenda Mama, I asked that question because I wanted a response in okay. English. Yep. Okay. Ndikwenda oje ekayunga. Utambule ku bridge eyo. Otuke Kamuli. Onkobera obanga wene is a government chekoze. Originally you needed 5 hours from Kamuli to Kampala, 5 hours. Now you need 1.5 hours on that bridge.
You can even go 2 times a day, back and forth to Kampala. Try and down with Busoga University. Ewe okuzimba. Eriano. Nawanja Continental Institute. Mbakobera nti oluguudo lwa Mbakoti olubitembulamu tubukungu lulikolebwa. That's not nothing. Oluguudo olufa wa Lugogo oluyita Busalamu olubita Europa obutuuka e Budumbula oludde batandise okuluzimba. That's something. Mpera tulina oluguudo lwaife oluva e Musita Nankoma Lumino Majanji. Oluguudo olwo lwali lwavaawo mpitewo nga bali kwenda okusaba mu contract eyo twalwanira oluguudo olwo. Now you can travel from Musita to Majanji in a few hours. So that one is there. Erorwe eriyo feri empyaka. Abantu baife abeerorwe batambulira okwo. Ebukungu ejja kuba emmeri 2. Two ships. Nejja okuba ebukungu. Eno edda kujanga eno bweyira. Eno edda kujanga eno bweyira. All that is improving trade. Mpano Jinja City. Vana, you have a city, you have a Kamburi municipality, you have Ujiri, you have Iganga. All these will be there with the additional benefits. Use Medi, Vichy, you know, because of that. To the Kongera constraints and it's Seranga Chituse. We've just rescued Castle Stock Farm. Those two are Enkoko. Bali omusado mukaire akati kasokanga abawo tabonanga kukiva mu Castle Stock Farm. Batwagaba enkoko mitwalo 5. Nembuzi. Nembi yagote omusado wa South Africa inde yo tusere omusado oyo. Twadigaba nembuzi. So twogeire kuna kani kubika doni sukali. Those twaline nankani twaline n'aba growers balina policy issues bali kwenda okubalongoseza era twidadi twalayo tobondirongosebwa. Buli district bajongera akawumbi kalala. Imagine municipality yone eyo akagombola kalala yone afuna 1 billion okola enguudo zayo. All these are things which are happening. Baba gabulo oyo n'omukulu wa skilling hub ya Busoga. Abaana bangi abasomi ordinary children eriyo n'abawala abatandika okutunga amasuuti basomera na Kabango. So there are many things that have happened. Of course yali ebikalu tukolanga Kampala Express Highway tukategana oluguudo olwo didn't kyona kiddakolebwa. So there's Kira Motors eriyo no Busoga. It is not in Gulu, it is here in Busoga. Those bali wakava mu South Africa kutwala bus life bakikolera no bakikolera ne Busoga. So all these gains that we think we should protect. There are nankani our Crystal Crane Hotel area bajifunda muku but is there. So there are many things that are happening. So there's no question of malice. There's no question of malice. Mperano, those night kogera na vikado na kanti mana mufunye sente mvikado. By the way, I was one of those abakobanga wanted to mutalima vikado. So urundi abantu bange ba support bange bandeta abantu yambya abantu bakati unalikira okogera ku vikado. Wakati abana boli kubona basomera ku vikado. That's what they told me. Tekera kubyogera ku. Era nalekera. So, na wakati bana muguza malole, muguza mayumba, musimbye, you have got wealth now. You need to protect that wealth. Na wakobanti unankani 1979 twali na olutalo abantu abandi namabasi ebisere ebyo namalole gatwali watigaira nagani 86. So now we should have an interest in keeping stability. We should have an interest in keeping stability. We have a stake. We've got a stake in the country. So the chona chiriao. Mperano
seegi yona eri awo abakaire baife bafuna sente bali kwenda tukendeeza emyaka ekyo natwidde akikolaku they've increased bajja kwongera so mpena no kansabe abakiise bajja balamuse yeruka nimwobe muyidde mutandike wano maama omu ku bintu mu district n'okusaba abantu ba Busoga bona ti ebintu byolambulire bingi nenda okwegayitaku tusaba Abasoga bawe Yoweri Kaguta Museveni akalulu tusobole okutuukiriza byonna bye tuli kwetaaga mu Busoga nga zeena ng'omubaka wa parliament wa flaga bearer okuva mu luuka ey'Amaserengeta ndisaba Abasoga n'abaluuka